Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin, papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 15, versikulo 6. Agtalina ti sanikwa dagiti nalintag, nga mapukaw ti sanikwa dagiti managdakdakes, no dumteng ti didigra. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Hey, Malmalpasan ti matartarimaan na balay mo, pare Henry. wana pare bong. Bunga ti panagsugsugal ko dayta. Ha? Ay, dagit ay graba. Talaga nagumok ti gasat kan ka, pare. Tunggal mapan ka makisugal. Mangabak kalat ta. Manmano ti pan nakaabak mo. Posto dayta pare bong. Nung kaya't mo ti bumak na. Sumurot ka kanya ka makisugal. Ha? Kas makita man. Nagdakkel ti matartarimaan ang balay ko. Bunga lang ti panagsugsugal ko dayta. Ate ko pa'y dagit ay nabayagan na nag-abroad. Ha? Saan, pare Henry? Saan ka na asam iti sugal? Jakayat dayta. Ano sa kun jay kalapaw ko jay tenga ti taltalon? Saan arumbay nga apalan tayo ni Henry? Ta nagtaod iti panagsugsugal na ti kwarta na aramat iti balay na. Saan ko mat nga papalan, tatang? Idayaw ko lang ta nagpintas ti balay na. Ma-appreciate ko. Nalaing di arkitek anang plano iti balay na. Nagdakkel nga agpay so di balay na. Son samat ti kadakkelan iti balay dito'y lugar tayo. Ay, huwag tatang. Ibagbaga ng arot kanyak, amapanak mat makisugal. Tapno maadaanak mat iti balay, akas iti balay na. Ay na, dahit ti saan mong aramidan anak ka. Tano maigumon ka iti sugal. Saan lang abalay ti mapukaw kun ka. Oray ti biyag mo. Ha? Maisaldam amin asanikwam. Daga, balay, kun daddo mapay amailakaw. Tapno dalaang maisugal mo. Tatang, Iso asaan mo dangdanggan ti ibagbagakan ka ni Henry. Agtalon kalaangan, ngam ti mapan kakit din makisugsugan. Bong, mapan ka kano ije balay da Henry. anya ti aramida ka di balay da? Aginom kayo kano. Kadwayo dagiti babarkada na asugador. Babae na ka mapan bakit? Jak mat am-am mo dagiti bisita na. Mapan kalatan, ngam saan ka unay nga agin inom. Numarik nam anatamaan kan, agpakada kan. Bakit? Saan ka mutkit di alapdan? Panakikadwala ang ti aramidam, tagayam mo kat nga rod ni Henry. Inak pa yung arod ipalinong genuang ko. Sakbay ang mapanak ije balay da pare Henry. Nakita mo at pare mo. Ha? Nalpasan ti balay ko. Selebrasyon da ito yan. Iso nga grandap tayo. Tado ti pulutan. Ken ado ti arak. Wen, pare Henry. Isumat ti bagbagak ken kwa na kakadwa. Saan ka na nasam iti sugal? Pare mo. Makita mo ti nagtibalay ko. Ang kakapinta sa kagawaan. Nagdakkel ti telebisyon ko. Kasla pagbuyaan iti sine. Wen nga rod pare Henry. Kaslamot ten palasyo ti balay mo. Tanagdakkelan. Ken napunoy ti agkakanginang arwatan. Sumurot niya bagbagak ka pare. Sumurot ka kada kami. Kabayatan ang nakakapot pailat ti gasat kadag iti dakulang mi. Saan ka di nga damot talon mo? Isaldam pa lang di dagham. Taiso ti usaram ngagsugal. Anya? Di ka madanagan. Taagdubli ti kwartam no mga baka. Koreksyon, pare Henry. Saan lang agdoble ti kwarta na no mga abak? Ag-triple pa ya. Wano, saan pa ya mabilang ti ramay na ti panangabak na? Husto. Husto dagiti kakadwak. Bong. Isang agsugal ka mo. Tapno may tulad ka kanyak agay mo. Oh, apay akit kita am ti tunggal suli ti balay ta, Bong. Ha? Ay, awan, bakit?
Kit-kitaam ka di dagiti naanay adiding ta. Wenno, apalam ni Henry anapintas kendakkel ti balay na. Uray no naanay dagiti dadduma adiding ti balay ta. Tinapatag, sana nagtawd iti dakas ti kwartaan na aramat iti panagbalay ta. Talagamot. Uray kat katawaan na ka ni Henry, akala pa ula ti balay mo. Tinapatag akas iti kinunam. Saan ang nagtawd iti dakas ti kwartaan na aramat iti balay. Bakit? Husto ka launay. Uray na iputputong ti balay ta dito'y tanga ti taltalon. Naragsak talat ta. Busigag, dayangag! Anyangay! Nabak tayo mat ka nga to ah! Zero balance tayo ita! Relax ka kadilang, boy. Sana parikot ti kwarta. Ha? No naibusan ti kwarta tayo. Aga medyo tayo. Nagado ti matakaw dita. Anya? Dahil tamat ti sikot nga aramid ko kat. Naawan ti may sugal ko. Napana kagtakaw. Day takat ti kay kayat ko kan ka Henry. Nalaing ka panunot iti pamuspusan. Ala, siya kung di makamo dita. Ikandak lang iti sumagmamanong aldaw. At danton kwarta tayo. Ne, imalatiw kamat diti balay para Henry. Wen, pare bong. Awan nga di makasarsarita ka di balay ko kat. Iso ngay mayak. Ah, kasta ka di. Pasensya ka na. Tawan may pasangok a merienda. Tadayumot nga min ti teresena dito kataltalunan. Sikamat pare. Sana parikot day ta merienda. Nalpasa ko na nagmerienda di balay. Nagpress ko gayam ti angin dito yung lugar mo. Ay, wen pare. Mabisin samot ang tinuang mo, pare bong. Ay, kalkalpas ko ngamin ang nagarado. Isuadyak pa'y na iparab. Impadul ko pa'y ladita. Nagluk magtinuang mo, pare. Talaga tinaripatom anay bag. Kukam sapay dagiti kalding anaiwayway iti saan unay nga adayo. Ay, wen pare. 5 amin ti kalding ko. Hapo. Nagadon. Ne. Pare Henry. Napauli magkamatan. Tumalang kayo ka. Ko Adala simkan iti panunod ko, pare. Ay, kung gayam. Itala malagip ko. At dapay gayam aramidok iti balay ko adakkal. Ha? Diyan ko nagbayag, pare bong. At gayam aramidak iti dakkel a balay ko. Tagay bong! Ambay nom. Nabalta ka kon, pare Henry. Jaksan kabalan ti agawid. Pare bong. Nalawa ti balay ko pagturugam. Rabi una yan. Ang mga non niya pa iti mapasamak yun kay ti dalan mo nga gawin. Winwet, pare bong. Dito yung kan balay ni Henry. Nagado ti kwarto dito eh. Talaga jakon kabalan ti tumakder. Matulog dito yan. Sas. Baligi kakadwa. Ingagara ka binartak ni pare bong. Tapno nawaya tayo amang takaw itinuwang na. Uray gayam mo kat may turod mo atakawan, pare Henry. Ang iwat mo. Nabartagan kat indumog na payan iti lamisan. Kakadwa. Amo yung daramidan nyo itarabi. Ala, agtignay kayo. Wana, apay, anya tinapasamak? Jay Nuangyo, kasinsin, tinakaw da. Anya? Awanan Jay Nuangyo, itay makariing ni Ipagmerna. Ne, ayan ni Merna nga eh. Dapat iji barangay hall. In-report na tinapasamak ka ni Kapitana. Ay, sus. Apay kasinsin, sa dino ayati nagturungam, tas saan mo anabantayan tinuang mo? Kuwang amin. Pinainomnak ni pare Henry, iji balayda. Jakmatan na etex ni Mirna. Asana ka makaawid. Tapirmimatan ti bartak ko. Agsang sangit itay ni Ipagmerna. Saan na nga ammo ti aramiden na? Gapo iti pan nakatakaw ti taraken nyo anuang. Sige man nga Rod. Tasurutak ni Mirna iji barangay hall. Sige kasinsin. Panawan ka pa eh. Di kay madanagan, tapaimbestigar ko ana imbag ti pan nakatakaw tinuangyo. Mirna, bong. Uwan, Kapitana. Katagyaman kami. Kasano day tanbong.
Anya nga iti usaram nga agtalon, kat natakaw mo ton tinwang ta. Diyak nga rodam mo, Mirna. Kakaiso na katulunga kiti talon. Tinakaw dapay. Di ka madanagan, Bong. Imawagak iti kwerpo ti pulisya. Agturungdan ije balayo. Sige, Kapitana. Agyaman kami. Kasarita mi nga rod dagiti umay nga agimbestigar a polis. Unay mo din napasama kitinuang mo, pare Bong. Wen nga rod, pare Henry. Kakaiso na anuang ko. Tinakaw pa'y dagiti awanan bain at tao. Ah, Adi pa ni Satanas no asino man dagiti nga agtatakaw. malalala. Di ka madanagan, pare Bong. Kinapudno na. Nangabakak manan iti sugal. Ikan kay ti kwartam. Tapno damot balatom. Anya? Agyaman ak no kasta, pare Henry. Talaga gaya man nasingpot kagayam. Mawanan yaman na, pare Bong. Gumatang ka niti may sakaban abagas. Kana groceries. Tapno at dati abas tuyo. Anya? Nagadon, pare. Amang ano jak masubadan dagiti ited mo kanya katulong. Ay apo. Di mo panunutan day ta, pare Bong. Nasingot na nga gayam. Iso tulungan ka mat. Ay na, talaga ama nagtulong ni gayem mo, Bong. Agasam nga'y tainikan na ka iti kwartam. Wan nga rod, Mirna. Nangabak ka naman iti sugal. Jak kumaawatan, ta nagtahod iti sugal. Ipilit naman. Guraan na ka no jak awatan. Kasta ka di? Ay, Bong, Tapay bakit? pampanunutak dyan natakaw ano ang ta. Awanan ti usaron ta nga agtalon. Piman matabong. Tinakaw mi tinwang na. Ano sa nabali? Tanikakmat iti kwartan. Tidinam mo. Di kwarta nga intad ko kankwana kat bayad tinla ko mi anwang na. Ay, nagmayatan dagilad iti naglamuyot a sofa. Nagpintasan ti balay ko. Agkakangin ang arwatan tada ditoy. Siya kung ti kadakkelan iti balay diti lugar mi. Aging ginad! Nagpiksa aging ginad! Naska na magarwarak diti balay! Kasla jackpot yun anarsuti nagdakkela balay ko. Simentado. Naglaka anarbaga po iti ginginad. Pare Henry. Naamuak tinapasama kiti balay mo. Pare mong, awan tinagmamaayan ti balay ko. Dagitag kakangina nga arwatag, nadadahil da aminan. Pare Henry. Tsak maklunday ti anapasamak iti balay ko. Kapoy ti didigra anapasamak. Agyaman kalangan, pare. Tati balay kan kagawaam lang tinapukaw. Narbada agos ti balay. Si bibiyag ka pa pare. Kitaam, tinapasamak ni Henry, bao. Oray kasano ti kinadakkel ti balay na. No nagtaod iti kinadakas, nalakala ang madadael when no mapukaw. Tatang. Kitaam man ti kalapaw a balay mo. Saan ang nagiing idinagingginad iti napiksa? Nagungunlaan. Wan nga rod, tatang. Ti sanikwa dagiti managdakdakas anak ko. Nalakala ang mapukaw. Dakes nga min tinagtaudan ti kwarta na aramat iti balay. Kasi ni pare Henry. Namimpinsan na nadadahal ti balay na. Kandag iti impundar na kagawaan. Apaya kaasyam da di atao, katsuga to. Saan arumbag akaasyam, anak ko? Tatang. Kung natay na santuan akasuratan, agtali na ti sanikwa dagiti nalintag. Nga mapukaw ti sanikwa dagiti managdakdakas, no dumtang ti didigra. Tatang. Imbaglakit din ta saan ka asimurot ken kuana, iti panagsugsugal na. Ni kapitana mo ti sumungad, tatang. Ah, unag pa siya. Anya nga tati umay na ibaga. Pakawanan nakpare mo. Da kami iti grupok tinagtakaw itinuang mo. Isumot laga mabinartakdak iti day di agundaway. Tadagayam dakas sa panggapyo. Pare mo. Namuak pa'y asaan lang at tinuang ko titinakaw yo. Adu pa'y titinaktaakaw yo.
No kasta nga awan pagsugalyo. Pare bong, Nabatad ti ebidensya. Tadda nakakita kada kayo anang takaw itinuang ko. Italaan nagsao. Gapo ta mabutang idi. Ngam gapo iti panag-imbestigar dagiti pulis. Impalgak nan ti amin ang nakita na. Isungay ta. Ikarom dito ipagbaludan ti inaramid mo. No nagtaod iti kinadakas ti kwarta ken sanikwa, nalakala a mapukaw. Ket agtali na udmet a napintas ti gasat ti tao nga agar aramid iti nasayaat. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Isagani Bulyeser. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panagtarabay. Nainbag nga oras kada kayoan.